Byagamba Mwegye General Sam Kavuma ubu yabari umugeni mukuru amukoro go kwiguraho SACCO y'abasirikare bahumwire mu district ya Kiruhura ya umoja SACCO amukoro wabaha kitebe kikuru cha NRM mu district niyemwe. How do you prepare then? You prepare using the SACCO. Mwegye General Kavuma yahiga abasirikare ukoze samani bakiri bato kandi bakabikira nyensya abo kuba ibintu nkebi byamba abantu abayete kanise abo bonka abari babeteekateekire when they are still serving, that when they retire they will enjoy life in retirement. amukoro nugogumaye onago Wilson Kajenje uri myeshengera abanyabushozi yahiga abantu abari mu za offices ukuzikoze saje kore bangu zatambira abantu babutosha ikirabe nikitengesa cyona murebe ngo twatamwa mani cyazamu twatungo kugaserwamo ebindi abengirumu wagikoze sota kurengu yagasara abasirikare bihanga yagasara abantu yagasara abarukwetenga obuherezo muringo nugogumaye onabo Jovan Surenduru yo muyeshengero mutara wa district niyemwe yahiga abo bona bahumwire kurebe kangu bata sente musakezi kurebeka ngo abantu abarkwija kubahwera bagira sente zibashangamo mureke twe hagire SACCO ye saving twata saving no twakureta sente ki saving ni nkuru munonga ba members saving abantu baza kutwongereraho konkane to tuba tuna savingire wekano Onata Fred uri mukuru wa Wazalendo SACCO kandi waba yumshobesa mukuru umukorogu yahiga babona basiruineho mu district ya Kiruhura kurebeka ngo bata sente musakwezi ngobo bo baraganyirwe mu kabantu mwakora fundraising icyo ni kirungi konka y'abatari mu sente zanyu nkabantu SACCO neko ninakubagabira mu bintu bike umubwire bike nti SACCO mutekwa kuteka mu sente zanyu atyo nko kubahiga kuihame isho sente zabandi ukonka batema ka sente akachaka bakubeine urebeka ngo bayetungura nkabantu kandi nanaba abakwebembera SACCO nabo bateka kukiraho because umuruzungu bagira ngo you must have something to protect icyo kikuru munonga so nimukora fundraising kokani mutekwa kuteka mwezanyu aho ni manyangu SACCO ne yanyu nubwo buruhire bwa kabiri obusako eri kutamba obo kubanza ne kutambira waba no serving obwa kabiri ko kwetebekanisa wakikoresa SACCO then okitayaringa oba oteri nshunga yo gasha kwa Job Kato aba Sky TV agenshonga